Iwi neke atu I te toru rau whakāhua o te hunga mate I te tau nei, I kawea mai nei e te toru mano tāngata ki runga I te marae nei o Tuurangawaewae I te rānei. Tēnā, kia whakawhiti atua no tātou kia pōtaka maipi ka iaia te roanga atu, pōtaka. I rongo mātou I ngā tangi, I rongo mātou I ngā auwe o ngā whānau kua whakaeke mai I tēnei rangi, me te kite ake I ngā marae kura, I ngā whatu kura, o tira I ngā kura waka kua whakaeke mai nei ki runga I te marae I tēnei rangi, ko rātou e tangi ana ki ngā mate o Raukawa, o Maniapoto, o Waikato, o tira o Hauraki. Kei ia whakāhua he kōrero, kei ia roimata he mahara. Ko nomadi theory tōku māma? Ai, e taku tuahine, no Mauria, no Waikare, Oku Marae, our sister loved her children, so we're here to bring her to the Koroneihana of Arakinui, alongside all our other beautiful mate of Tainui Waka. Had affiliation with King Tuhei, so he was an amazing person, and we miss him. Ko ngā pau o te kihitanga I tai āwai So Korohuti, I mate I tēnei tau, he passed away in April this year, and Korohuti he ko ia te ete o ngā pautikanga, ngā pautiaki o ngā kara o te marae nei. So our Korohuti, he looked after all of our karahe at the pa for about 30 years, and that was his mahi, and I've been fortunate enough to be able to carry on that mahi as a pautiaki for our kara here, and I've been doing it for 3 years now, and it's an absolute privilege and an honour to carry on that mahi and carry on that tikanga for our whānau. Me maranga I tūpaia. Me tuku pāpā ngā kaumātua, nā taerua marae, e nohana e nā wai tāwhara e tikohanga, o kuanga te puaha, wai katoa. Mo te ringa toi, iwa te kauma ono tau te pakeke o te ringa toi o Ngāti Koro ki Kahukura a Fred Graham, kōrero. Piri rawe ki te kingitanga. Ko te kaupapa o te nuinga ana mahi ngā pūrākau o Tainui, me ngā kōrero mo te awa, e piri rawe ki te kuiri te ata I rangi kahu, Ukraina rawe tahi. Nō reira, kohoki atu te maumahara ki tērā wā, I te wā kohoki au ki Tuurangawaewae me te Kawe mate.